سلاف وريس تماشاوان هيجا ام درس كردي دا برنامج كردي هند بمدا دي سال پیش بری ونا تماشاوان هيجا امید و درس خدا لسر پیون هفدنگ بسکنن یکو ام بیجن معناه و جهف جدا لقوتن ونفيساندنا وكهف اميل سروا بسكنن هفانو هنجي بخيراتن نعم خير شوانا باس ما مست عزيز باشم خودش ورازي بي تشكي من بخوازن برسن هي اميل درس اخو بكن نعم بله واو درسي بودني وباش فهم كنا فهم كنا بله اما ايرو السر بيفين هاف دانك بسكنن از نويسم سر نويس اخو بيفين هاف دانك بله ایرو مجارم پیوی هاف دانگن امیل سرواب سکنن هاف دانگ هنزانین چی؟ ام نظر ما مست نظرم کی گزن هی هاف دانگ از وی دربن ویسم جوارا هاف دانگ به ترکی دبیجن سستش آنجی اش سسلی دبیجن معنی اوی چیه؟ یکو پیوک نویساندناوی خوندناوی گوتناوی همی وکهوا لیبله معنی اوی نوکهوا معنی واج هف جدایا او جی ام بچه زانن دناف هفوکا دا دناف ام بیجن جمله دا ام وی معنی اوی فرق دکن لیبله کتب تنه بیجه فرق واج هف تنه د کردی د اف پیو گلکی کیمن ام کارم بیجن د ترکی د پر هنا بلکی وجدیتنا بلکی استراتیجی بهترین پیو ترکی ب ام بیجنیت اساسلی انجیکو هفدنگ لی بلد کردی دا کیمن جوا کیم پیواجی مجی چندک هل بجارتن ام جورا ایرول سروا بسکنن بله و فهم کرنا پیوین هفدنگ چیه از میناک که بنویسم میناکا ما پیشی ام بیجن بر بله بر کی تخوازه معنی که بر بیجه کرم که حسن جان ایکو زبر مریان می استاد وز جم هذا ام تركيد بيجن چه تركيد بيجن yanında değil mi ber yan ve anji yanında mesela beji evji liber min bu evji liber min bu yani çiğe benim yanımdaydı ne yap Türkiye'nin bejin ber ev maneyeka ber heyva bera beli pişti vera خوازن میناک کی بدن جغیب معنیه کدن معنیه کفر ام دبیجن بر ام بيجن چه تاش بتركي وبكردي هم معناه هيا ام بيجن چه كفر بر و كفر هر دكجي معناه وا يكا مثلا بيجي چه دبي وي كفرك آفتم جدلاوي ام بيجن چه برك آويتمن برك ما مست في داري ديك بيفك حرامية بتشاور ديه بلکه هر دلی نوی بکارانین لیم کارم بیشین لگلک درجی برته بکارانین نه جبوی کفره حتی بیشین هورا بر یعنی کفر که بچوچک جبوی بچوچک بیشین چه هورا بر و حتی هم کارم بیشین هریم نه جبوی فشکه جیته بکارانین فشکه تفنگه نه بیشین چه بیشین بره تفنگه لیکت یعنی جی گله لیکت هنگ به گله هنگ بیشین فشک هنگ بیشین بر بله معنی کدی هیا كلام كه سينك ماما دبيجن سينك نا دايم هالبستي كردي ده ستراني كردي ده قالك ده بسينك وبر نا انا كيشتي قوتن او جيك وياك ديجي عين هيا بيبا كديجي معناه كديجي كلام كه حالا جي دبيجن كارو يجي بنويسن حالا بله ما قلت شيء بيجن بركه اجي امي الفيدري ویدری برکه چه بکن؟ کی تخوازه به هوا که تمام بکن؟ راخست رایخن نه رايخن راخستن يعني
چێکردنەوە هەنەکە چێکرد لێ خوتە گوتەگو ئەمێ ji بۆی زمانێ ئەم بێژن وەرێ ji بۆی زمانێ yani ئەم بێژن ئیستیقبال yani پێشەڕۆژێ ئەم بێژن وێ ڕایەخن ئەمە بن ڕاکن ئەمێ ڕاخنجی بکارن بێژن و ڕایەخنجی لال هەرێم نات بژن ڕاخن نەکات بژن ڕایەخن ئەم بن ڕاکن لێ ڕاخستن yani چێ بووە خلاص بووە بوریە نه ji بۆی دەما بوریش بۆی مازیە ئەم بێژ بەێ مەگۆچە بەر پەیوا بەر سێ چارمانەوێ هەنا نەوەی مەگۆش بۆی سنگ و کەڤر و خاڵە و لجەم سێ چارمانەیە تێ گوتن یەکەدی پەیوەکەدی ئەن بێژن چێ دەر چییە؟ مامۆستا دەر ئەم دەبێژن دەما کومەیەک دەرکەوی دەرڤە yani Türkiye'me bejin dışarı der bejin çe dışarı dibêje dengek dervetê ji dervetê gelek dera ev peyv ji û ve bi hev re tê gotin mesel bêjin çe dengek ji der ve tê der peyva me ya eslê xwe lêbelê her car ev ji û ve pevre tê negotin wekî qalibekî çêwî ne îdî li herêmne ve her sê peyva pevre dibêjin yani ji boî der dibêjin ji derve yani venekê weke peyvekê qebûl dikit مامۆستا گەلۆ دەری vê peyvê çêvî ihtimal ku pevre alaqawa hebe lêbelê derî û der ji hev cuda ne derî ji boî Tirkiye'nin bêjin qapı û ev dışarı yani belkî ji ber ku tib derî re çê ji derve belkî ji ber wê jî ew alaqa pêre hebe ama em nikarin bêjin ji sedî sed ji wê ye belê me goçe dengek ji derve tê yani agleba bi derre ji û ve li pêşiya wê ji û li paşiya wê jî ve tê ne wê belê piştî der em çi dibêjin maneyeke dî toprak cih em dibêjin ji bo cih em dibêjin em ê jî binivîsin der yer an jî mekan Kurdî jî em dibêjin cih hem maneya wê cih e ne wê keremke Hesencan mesela li vê derê herin biçin ji vê derê biçin ne li vê derê biçin tu bêjê biçikî hevok biçikî sivik disekine xirab disekine ne em dibêjin ji vê derê ji vê derê herin li vê derê çi bû der ji boî em bêjin cih hate bikar anî belê vê derê belê hûn dixwazin mînakina ji boî vê bidin tişekî min bipirsin heye em dewam bikin em hatine peyveke dî mînakeke dî em bêjin xal خال معناوی چی؟ دایه دایه به ترکیه ام بیجن خال دایه کی خوازی وینا کی ناو هفوکه کده کرم که؟ ناوی خاله من برهانه ناوی خاله من ناوی خاله من برهانه خارطة برهان لما تماشت كي؟ اره بله فيدري سلاوي خوجي شنو؟ بله الفيدري ما قلتش خال كيا خال براي خشكا مروبا نا خال كيا حسن براي دايكا براي دايكا مرو عند بيجنيرة خال بله بتركيد بيجنشة داي معناه خال دي كيا معناه كدي demek لسر تاوي مريا دروي ده نقطة رش نقطة رش خال يعني تركيد بيجن چه بن تركيد دجي اف بنج ديسا هف دنگا نه ده معنی ویجی هنا بله ما گو چه خال یا ام بيجن دروي انسان ده نقطة رش و كردي دجي هم معنی هنا نه جبوي خال چه بيجن وكيدي ان بيجن شانك شانك دي بيجن نيشان دي بيجن زبامه دين شانك شانك جي دبيجن و نيشان جي دبيجن و خال جي دبيجن از دخوازم جويناكي ميناكي بدم جبوي خالي لسر وي خالك هاو خالك هاو سروي خالك هاو ام كار بيجن اتخوازم ج هلبستك فقيه طيران بنفيسم دبيتشن
دەبێت 100,000 چاف 100,000 چاف من دڤینە من دڤینە بایەکی پەردەی هلینە بایەکی پەردەی هلینە خال و خەت خال و خەت من تێر بدینە عشق و قوتێ جانم ئەس عشق و قوتێ جانم ئەس بەێ فەقێتەیرا لێ دەرێت چ بکارانیە ئەف پەیڤە خال بکار ئانیە ئەم کارم بێژن هەلبەستوانێک کوردیەکە بن هەمیاژی ئەف پەیڤ بکار ئانینەش بەرکو نوزانن دە ئەدەبیاتە کلاسیکدا هەر و هەر لەسەر دیلبەرێ لەسەر سپەحیاتدایاوێ لەسەر رندیاوێ خۆشکاتیاوێ هەلبەست نویسینە ji ber wê yekê jî gelekî li ser xal û xeta û nîşanê rû û gerdenê sekinîne bel vê dirê jî ceger xwîn şwa navê çi ye feqê têran gotiye çi gotiye 100,000 çav min divîne dibê 100,000 çav ne yek ne du ne 100,000 çav ez dixwazim bê bayekî perdê hilîne hem deqekê kêlîkekê saetekê an jî qederekê perdê ji ber çavê xwe hilîne ji dîlbera xwe re dibêje bê xal û xet min têr bidîne bê ez dixwazim ku têra xwe yeterî qeder an jî bi tirkî min xal û xetê te dîtibane rûyetê xweşik bidîtibane ez eşq û qûtê canim ez ji bo can eşkim kerem kir ew bayekî bayekî rüzgar ya rüzgar manavê bi tirkî Ya ana yani. ji vê dirê ji bo wext gotiye ji bo wextekî kin Belê. ji bo terî dibêjin bayek demek qederek kêlîkek gavek ne Gavek. gelek peyvê hem mana hene ji bo vê belê Mamoste xal û xet. Oradaki xet hangi anlamda kullanılır? Xelt jî ji bo em bêjin xetê rûyê wê yanî ji bo em bêjin niha di rûyê insana de xet hene çi ne em bêjin bêvila çava em bêjin birhin mişgulin ev ne hemê jî xetin di rûyê wî de sûretê yanî ev em karin bêjin çi li hev hatiya ew teraziya di rûyê wê de yanî malûm e rûyê insan hemî nêyek e yani rûyê her kesî belkî ji milekî ve yek bê ama xetê hemiya nêyekin rûyê hineka gelekî li hev hatiye yê hineka biçikî çiktire em bêjin cudatire ne ya hinek jê mesela bêjin grovere hinek jê zirave hinek jê ortane hinek jê nîvîne hinek jê pir xweşikin em bêjin li gor her çavî xweşik têne xuya kirin el vê dirê ji ber wecihê wê gotiye yani îdî xal ji bo nuqteya û xet jî ji bo em karin bêjin gelemperî rû ev peyv hatiye bikar anîn xal jî û xet jî her wextî helbesvana bikar anîne belê me got çi xal bi di maneya tê bikaranîn em ji xal bibûrin em hatine ser dor belê cîhat dor çi ye Mamoste dor dışarı derdur yani. dışarı em nabêjin Etraf. dışarı etraf Etraf, belkî em karin bêjin Belê. belê dor em binivîsin dor etraf di nav hevokekê de em kar bînin kî dixwaze bêjê Li dor me cihat. gelek Hasan bila cîhat bêje vê Tamam. kerem ki Em hevra derdur digerin. em bi hev re Belê. em bi hev re li dora dibistanê Dibistan. digerin belê yani em karin bêjin li dora dibistanê em karin bêjin li derdora bêjin yani li herêm nad bêjin derdor herêm nad bêjin dor û her dika jî hev re bikartînin gelek Belê. dera jî bi vê manê tê bikaranî lê em karin bêjin dor bi tenê jî wê manê didê nehewce yani em bêjin leh derdor belê mane hedî çi ye dor Sıra. sıra belê ew jî te baş got sıra sıra jî bi vê peyvê tê bikaranîn ez dixwazim vê derê pêşî jê bibim paqij bikim tehteya xwe me got sıra
ئەمە دیسا هەلبەستەکە جەگەر خوین ئەمێ میناکێکی بدن گوتیە چ گوتیە نە هوریەتە کۆتەک و زۆرە کۆتەک و زۆرە لێ هون دەزانن دنیا بدۆرە چەرخەک لژێرە یەک لژۆرە بەێ گوتیە چێ گوتیە دنیا بدۆرە یعنی چ یعنی سرایە دنیا پسرایە هەر وەختی دنیا بە عینی شکلی بەردەوام ناکێ دنیا تێگوهرتن یعنی ئیرۆژتەرە فەرسەند هەیە سباژێکی دیر هەیە ئان ئیرۆژێکی دیر هەیە سبا ژتەرە هەیە دیسات هەلبەستەکێ دەگوتیە چێ گوتیە چەرخا فەلەکێ هەردەم بفەت و گەر و دەورە ئاژی بدۆرە هێوی و هەوارەمەژ یێزدانی دلۆڤان یعنی چەرخا فەلەکێ هەر دگەرێ دۆر تێسەر هەر کەسی ئاژی ئەو ئیمکان فەرسەند تێنە بەرلنگێ هەر کەسی ئەمکارم بێژن ئەڤژی هەلبەستێک کەڤندا هەلبەستی کلاسیک دەژی هاتیە بکار ئانین پەیڤەکە دیەمێ بێژن جۆت جۆت چییە؟ Cot çandın ama usta. جۆت چاندن بەێ ئەمێ ترکی بێژن چ؟ Sürmek. جۆت سürmek Toprak yani sürmek. çava sürmek ekin anji toprak sürmek Tarla sürmek. böyle tarla sürmek demiş. Tarla sürmek معناه كبي أفا أم çava بكاربينن حسن از hiç مجود Evcide. آخر ما جود كر ما رزي خو ما آخر خو آخر خو. مجود مجود كر كر. از دي ساج هلبستك جگر خوين جورا ميناكي كي بدم قوتيه چه قوتيه كا او جوت او كا جوتار Çotkar. كا او باس او كا دوار كاني برخ او كاني كار كا چلكوية چما بيريوان مانا كا بيريوان لكوية بله لوی داره چه گوتیه؟ گوتیه که جوت و که جوتار یکو جوت مگو tarla sürmek جوتار جی یکو جهد دکی نه yani Ama beyne usta birleşi Cotar ya Cotkar. جوتکار جی دبیجن جوتار جی دبیجن yani her du peyvji tene bikaranîn الجمع Ziyadeti dibêjin Cotkar. جوتکار herêm najî جوتار çêtir dibêjin belê yani di Kurdî de ar û er tê bikaranîn wek pêveka çêkirinê peyva çêdikine weket bêjin çi dibê derhê ner lêgerî ner na ar er peyva di Kurdî de çê dike belê gotê ka ew pas û ka dewar pas çiye heywanê piçûçkin weke mîha berxka bizine û dewar yê mezinin na gotê kanî berx û kanî kar ev jî yê piçûçkin em karin bêjin çêlîkê berxiyê meha û bizine û gotiye kanî bêrîvan li ku ye bêrîvan jî çiye ya ku şîr didoşe bêjinevêre jî bêrîvan em karin bêjin jiyana Kurda gelekî jiyana em bêjin ya gundîtî belkî bi şeklekî xweş aniye ziman divir de jî cot û cotar jî bi kar aniye maneyeke dî jî cot heye divir de me got ji bo tarla sürmek maneya dî çi ye cihat kerem Çift. çift jî dibêjin belê Tirkî dibêjin çift bi Kurdî dibêjin cot ji xeyî cot em çi dibêjin Di cot bez hanin. ji xeyî cot aynı hem mana cot çi ye zo jî dibêjin ne Zo. zo sen dibêjin çi carê em zarok bûn em lêska kit û zo dilêstin kit yek tenê cot jî do ne kit yek e cot do bû belê me got cot dido yani neyeke tenê weke ku bê taxim çawa em karbînin navpeyvê de cot
دبێژە من جۆتێک سۆڵ خۆرەکری من جۆتێک سۆڵ ji xwe بله جوتك يعني نيك تهني يك جلنجي راسيرا يك جي تشابيرا هر دقونه چه حسن Bu çift. bu جوت جيب تركي شيفت بله تيكن بپرسن هيا وقتی ما خلاص بو Gelek spasi mamosta. تماشاوان هيجا درس سامع كردي ايروجي الفيدري خلاص بو حتى برنامج كديا كردي هند بم دي سامع بهبربن بمينن خير خوشيه بخاطروا